Akumina abantu ngiyabonga. Mafikizolo ubelanda umklomelo wakhe okhozini FM after ehlonze unyaka ingoma yonyoko isikhathi singena ku-2026 ngeyi-1 kaJanuwari phakathi kwamabili. Ukhozi nalo liphinde kufakazela lokho lathi ingoma ehlonze unyaka kha hand over umnikazi wonyanyavu halala mzala okuMafikizolo. Ingoma ehlonze unyaka 2025 bixhaswa bakabani? Abaka-Black Tontoni. Ngiyawubona laphana-ke umbhalo eyikhulumela wona. Yizo-ke lapho iy'thombe-ke lapho kade enjoya ngokuthi yena-ke ahlomule-ke ngomncintiswano. Uwumuntu wesibili after uMthandeni SK ukuthi-ke kubekwe isiteki semali kanye nemoto uma uzohlonza unyaka. Eminyakeni eyedlule bekutholakala nje imali engatheni, but this time around for the last 2 years ukhozi luthola abaxhasi lwakwazi ukuthi yena-ke luyilungise leyo nkinga leyo since ukhozi luqoqa amavoti-ke ayinqwaba, especially-ke ngasesadini kubantu lakwaMaskandi, the way abavota ngakhona. Simbonga kakhulu laphana uMafikizolo-ke. Kulo nyaka uMafikizolo kunomsebenzi omusha-ke nawo. Kulindelekile ukuthi uzowukhipha ozobe uphelezela lo othi yena uncinga unyoko. Unokukhipha-ke ama-EP nangoFebruary nje engayezwa nje i-EP isiphuma maybe ingoma eziwu-4 because iyona ndlela asebenza ngayo leyo ukuthi adede nje ama-track ahamba nga-4 nga-6 okumsebenzela kahle kakhulu lokhu uMafikizolo-ke. Yingakho-ke akwazi ukuthi yena-ke nengoma yakhe igcine ingene kalula kubantu bayithokozela bayidlala yashaya wonke amarekhodi ongawacabangi seze yafika naku-30 million wama-views laphana ku-YouTube. Lapha ku-Spotify seyadlula ngisho naku-23 million wama-streams ngokomlando-ke wakhe-ke uMafikizolo. Zikhona nezinye iy'ngoma-ke ezikuleyo EP lezo, kodwa le embeke ebalazweni-ke nemfake emlandweni omkhulu kakhulu ukuthi abe umaskandi ujoyina abantu abanjengoMroza Fakude, ejoyina oNtencane, ejoyina-ke uKhuzani Kabili, wasejoyina-ke uMthandeni kwase kuba wuye-ke uMafikizolo-ke. Ngiyacabanga laphana-ke uwumaskandi wesithupha ukuhlonza-ke unyaka. Uma ngibala kahle bekuyilokho engingenzeka ukuthi besifuna ukukuveza njengamanje-ke ngaye uMafikizolo-ke obeyolanda-ke okungokwakhe umklomelo wakhe okhozini-ke FM okuyimonto-ke kanye nesheke laphana-ke eliphelezela-ke yona-ke imoto. Last year kuloya nyaka ngagcina isheke lila ku-250,000 ngingazi-ke kulo nyaka noma-ke kunjalo yini, kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi yena bazomnika naye. Isahle ngazo sisodwa nokusasa sizokhuluma-ke ngezinye iy'ndaba khona la kwindafoya, kwindofaya Soweto-ke TV. Isahle ngazo kwethu, ngiyabonga.